Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, sateja para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, sateja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabdi na'amul ja'aki, kong langkong ajunan semuljah, guru kita bersama, guru abdinah, guru ajunan semuljah Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Bashir, ajunan semuljah Hadratal Mukarram Kiai Marzuki, ajunan semuljah Hadratal Mukarram Kiai Sumahwa, ajunan semuljah Hadratal Mukarram Kiai Muhammad Makki, terseteja para masyayikh, para kiai, para asatid, seabdi tak bisa nyebut asma agung epon tong persetong, namun tak ngurangi rasa takdim tortoat abdi nada para ajunan seteja. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi syihatin wa afiyah, amin. Sejuga abdi na'amul ja'aki seteja aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Desa Longos, terjugan seabdi na hormati seteja panitia pelaksana, kong langkong seteja pengurus sholawat nariyah, kompolan sholawat nariyah kasih bunda ini, terjugan seabdi na hormati seteja keluarga besar dari tantretan majelis sholawat Kumuna, terseteja para rabu hadirin wal hadirat, seteja undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, ibadah siang menjelang sore hari samangken kaula ajunan takdir sareng Allah, yatinin sareng Allah, bisa tapangki nang situng tempat serajah barokanah, amin. Situng tempat sesangat mulja, situng tempat seeridain sarang ajunan epon Allah, walaupun semakin gak dinto cuaca berpanjek panas, tapi malarmu ke panas semakin gak dinto terekentek na celap ku laku nang suarga na Allah. Dalam rangka acara milad keempat dari kompolan sholawat nariyah Pak Ibu 444 sekalaban asma kasih bunda, melar muka kalaban barokana acara Kak Dintoh, kabula ajunan seteja sehadir tempat Kak Dintoh sarang ajunan Allah paringin lancang umur, sehat wal afiyah, barokah rezekina, barokah nak potonah, terseteja bengesepo kabula ajunan seampun sobung umur, malar muka seteja na isapora atusan sarang Allah.
Para rabu si abdina amul ja'aki bedes hitung hadis kak dinto riwayataki sareng Imam Ahmad. Situng bakto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau gak dinto kharaja ala halqatin min ashabihi, mecil dari dalam keluar dari dalam epon untuk apa? Mangkiin beberapa sahabat sekak di sahabat gak dinto perpaan along polong apol kompol pangkiin sareng Nabi Muhammad. Kemudian faqala maka adabu Gusti Kanjeng Nabi, ma ajlasakum, apa yang melatar belakangi kalian duduk berkumpul seperti ini. Jak saking ngebahasan kaula ajunan beden apa nih kama along polong gak nikah. Kemudian sahabat gak dinto mahmator ke Nabi Muhammad, jalasna nadzukurullaha azza wa jal wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna alaina bika. Nabi, kita bersama gak dinto along polong apol kompol ketika dinto pertama keng adzikir ke Allah, berzikir kepada Allah. Dua, kita bersama gak dinto along polong ketika dinto keng asyukur ke Allah karena kita bersama gak dinto ampon ibadati orang Islam. Wa manna alaina bika, dan kita bersama gak dinto asyukur ke Allah karena kita gak dinto ampon paringin Nabi kati ajuna. Kemudian Gusti Kanjeng Nabi gak dinto masa tebu, ma ajlasakum illa dzalik, ongkuan biang teretan sobung tujuan lain namun gak dinto tujuna along bolong apol kompol ketika dinto. Kemudian apa kata sahabat? Allah ma ajlasna illa dzalik. Engki Nabi, sobung tujuan lain namun gak dinto tujuan kami along bolong ketika dinto. Faqala maka ajabu Gusti Kanjeng Nabi, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jal yubahi bikumul malaika. Teretan sahabat dan gue lagi buru mereksanin ke panjenengan benih keng tak partaja ke panjenengan, benih keng terongan ke asompan ke panjenengan. Walakinnahu atani Jibril, akan tetapi malaikat Jibril kak dinto rabu katan gula. Fa akhbarani abri kabar katan gula annallaha azza wa jal, saungkuna Allah azza wa jal yubahi bikumul malaika, bunga atas kelakuan seekalaku panjenengan kak dinto semakin. Amin. Dari tebu kak dinto para rabu, dari hadis kak dinto para rabu jelas bahwa kaula ajunan siang ada semakin seakompol kak dinto tempat situng kaula ajunan sobung tujuan lain keng adzikir ke Allah. Dua, kaula ajunan sobung tujuan lain keng asyukur ke Allah karena kaula ajunan gak dinto ibadati orang Islam. Telok, kaula ajunan gak dinto asyukur ke Allah karena kaula ajunan gak dinto ampun paringin Nabi gati Nabi Muhammad. Tung keng niat adzikir. Mungkin gak dinto wara rabu kaula ajunan gak dinto sobung lain tocuna keng tero abek gak dinto wara rabu along bolong abeni guneng edunya tapi malarmu kaguk laku pada abolong nang surga Allah. Pada jadi orang saya selamat. Pas semangkin gak dinto tepak kemilat. Milat temuan apa? Milat dari perkumpulan solawat nadia Pak Ibu Pak Ratos Pak Polompak. Saya terbuaki sarang beliau ke marzuki gelak bahwa orang mon lebur istiqomah mau solawat nadia kak dinto bakal ngaoleh kemuljaan bakal ngaoleh keistimewaan. Bahkan dan gula mangki dalam situng keterangan orang mon lebur mau salawat naria kak dinto para rabu bakal andi lesan mustajab minta napa bayi bakal teka hajat. Jadi lesan mustajab minta napa bayi teka hajat. Desekena lancar, paringin kesehatan. Terbunuh beliau gila tak kira pada andi kesetresan sifat-sifat stres atau bahasa makin galau.
Otaba bahasa Sumenep pemangken Sumenep ni kan di bahasa baru mangken. Napa? Tak bahagia kawan. Bukan iki ni kan ya dari Sumenep. Tak bahagia kawan kan berarti galau iki. Iki Sumenep ni kreatif ya iki. Boleh lebur. Bahasa ni kasi paling lengkap ni kagak buk Sumenep. Mbian coba jan ka timur bahasa ni kelengkap. Keng kabarak jan kabarak bahasa ni kampone ke orang ini. Coba Sumenep ni ke bahasanya sampai semakin terjaga. Bakna lengkap. Coba mbian kabarak suku ni Kamakasan atau Kesbon. Baan. Kesampang au bawah kakeh ngeda. Kebengkalan jan tada baeng. Weh, kita di Sumenep ni kebahasan memang luar biasa nih. Coba boleh, bulan dia contoh. Tak langkong, benih resem. Sumenep ni bila ada bu biasa nak lengkap. Ye ren, saleber, lengkap. Kamakasan, lang bah, leber. Gitu lah. Jadi kata beliau. Jadi bahasanya beliau contoh gelak. Tak kira andi, kak dinto para rabu pikiran stres, galau. Atau bahasa Sumenep tak bahagia kawan. Nyak tanyaan gula mengikuti gula. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Ni kawara rabu bakal andi alasan mustajab ya. Minta ada baboy bakal teka hajat. Akatia contoh, gula montute contoh. Habib Hashim Banyuwangi timin, kibada suara kena beliau. Beliau semakin kak dinto Ambon seta, daripada tinggi derajat tuan Allah. Sapa orang sedaya tusan tuan Allah. Habib Hashim Banyuwangi kak dinto pernah cerita bahwa Raden Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, abana Kiai Khalil As'ad, beliau kak dinto para rabu reng peratu ka Allah, walina Allah reng peratu ka Allah. Beliau kak dinto lesan mustajab, minta apa baik teka haja. Ni kamu orang lejek sembaan ka Allah, jadi orang seperatu ka Allah, jadi mustajab. Tung contoh. Beliau kak dinto pernah jimin, kulit sering motor kak dinto nang bidan dua. Beliau kak dinto pernah jimin, nalekan zaman penjajahan. Ni Habib Hashim saya cerita. Ion tale na bom je pon yajuk na beliau. Kemudian ke As'ad ni kesangku bedengi te kesengali je tak ngitek. Abbo. Kemudian ban ke As'ad ni ke Bahituddin. Semangka. Sampai telo kali. Semangka. Pahati kanan ke santri, Bindara, Eki, Porak. Yang santri lamba. Mun mangken kan buru kada kan. Jak dia ngebom kan. Bangun Porak je. Lu ni kawan santri tak kira-kiran, pakai Porak sih nyaman bom. Porak ketika dinto, temu awal di semang kerja. Ni kawan orang-orang mustajab. Orang-orang lesan dekat dinto para rabu andi lesan mustajab. Wah, mun gula nembian bah yon talen ngak kenikah tuli buru kah? Bah buru. Mbian jak paki tingdu tinggal buru. Enten buru. Tahu saya entar ke bom. Mbian bah tiaki marin balema. Mun nyari bom kan melarat. Nyari rok anu bae mercon. Sini geni pada wan gi buru si colok. Patucing bian. Rokok. Empat pada telo kali. Rokok. Orang sekalian. Rokok, solat pak, mutamulaku gini puskesmas pak. Ini artinya apa? Puluhan panjenengan ni kewara rabu apa yang harus kita jaga? Sampungan, sobung lain sampungan. Man aslaha ma bainahu wa bainallahi ta'ala, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa-siapa orang yang mabagus hubung na aba anda ke Allah, mabagus hubung na aba anda ke pangirana, maka Allah si bakal mabagus hubung na aba kak dinto. Dekat orang lain. Bakal bagus mana Allah saja. Sepenting abak kak dinto apa yang harus dijaga? Sampungan sampai pekak diri kulawan panjenengan. Sejak pun istilah nak Khalil As'ad Samsul Arifin, bila orang kak dinto sambung na ampun sambung na luar biasa, maka orang kak dinto pasti yakin insyaallah bakal jadi orang yang selamat. Jarang saya kau tu jaga kulawan bian ni kau tu sambungan. Pada wan ni kan ni kipas ni kasi bah odi mulai gelak ni kan sambung dah sepa. Pahakilir sampai ke budi. Coba mun bah bede si peka. Kata kira odi. Pada wan ni kemik, ni ka bede salon, ni kemik.
Nika sepah bisa sampung dari ada ke sambudi. Perengaki ban ajunan si apenta pada yada si merengaki sampai pada ibu di kantos kabisi kabin ke enggak di sawara rabu. Kak dinto si pas asampung ketika dinto kembolan sampung na sepah. Coba mun pah mati pega. Pada ban gela solawat sekejap pega gela. Karena sekejap pega gela solawat. Kan pah munyin pah tak nyaman. Nika makin nyaman. Anapa? Sampung na bolan sepah. Kuluan bian ni kasi kau tuja ke sampungan. Petajem hubung na abad dak ka Allah, ben petajem sampung na abad dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Cara untuk dapat dak keajunan epon Allah, sabung lain kau tu lebat dak kekasih si paling eke cinta sareng Allah, engki gak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula lebat Nabi Muhammad, maka seteja gak dinto para rabu kali buka sareng Allah. Ya paring rahmat sareng Allah. Napa boleh kuluan panjenengan manter nga oleh syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Engki talang ko. Kuluan embian mun tak sambil pek nalpek kareng tu berat tu ka Allah. Kuluan embian mun tak sambil nalpek dek ka beliau. Nalpek ka besira boleh. Engki napa punta. Kuluan panjenengan ni ka para rabu mun tak ngarep dek syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Kuluan embian ngajuaki ka amal kuluan embian tibi ni ka tak mampu tak. Napa sih yang telangkin kuluban biang? Kuluban biang terus masuk surga. Tapi cengok gelu kalangkok na kuluban biang. Kuluban biang napa sih yang telangkin aku laku? Paham biang motor, ibadah lora. Cengok gelu ibadah na. Kuluban biang ni ka wara rabu ibadah tung contoh salat. Salat tu kuluban panjenengan kak dinto wara rabu kata malarat se khusyuk. Engki napa punta? Wah, malarat. Mohon bahawa dereng longos sampai sejam setengah bajang kini ke sambil cengok ngak. Takok benih husuk, takok mi sambil ngita. Karena husuk ni kepada Rabu melara. Jepon Syekh Ibrahim bin Adham. Orang itu kalau mau sampai kepada tingkatan ladat, ketenangan di dalam ibadah. Ni kepada cara nak. Kenapa? Pak konjeknya banyak tu. Orang ni kemontro nikmat di dalam ibadah nak, nyaman di dalam ibadah nak. Maka orang enggak dinto pada salat tejek pon Syekh Ibrahim bin Adham. Napa? Pak konjaknya banyak ada. Karena orang yang banyak ada enggak dinto mayuksiril akla la yajid ladatan ibadah. Siapa-siapa orang yang banyak gelungakan, jak sekejap ngakan, jak sekejap ngakan, maka orang enggak dinto tak kira enggak oleh ketenangan di dalam ibadah. Kuluan embian alhamdulillah. Terutama sini ku umik ni, atau mololo, nyaman betul erna. Enggi napa hundang? Jak mun kadung lapar, jak tak engak. 5 jari dimainkan bersama-sama, persis ben bigu, main jetokan, buk. Oh, mun kadung lapar. Pada ben bukaan loh, king bukaan. Sekocak talbetal ni ke bila bulan basah segi ngabuk kambian apa sah magi benih bulan basah kambian apa sah pas sekocak mabetal gak bisa rabu talbetal gak bisa bitamri ngangkui korma au bil ma'i atau ngangkui air mon mabetal ngangkui kolek karo benih kuntal mabetal betal gelu jadi kudu bian wae ngocak ngok gital mabetal lah mabetal ing ngambil kolek sama kok wah bajang bian mari bajang wah ngocak mayu munabuka apa gelar apa ni abuka arotal betal bedi tal betal gelua mak dereng apa saya ngak pasaan loging le telasan bah ongke 10 kilo yo pasaan beni jon koros wah jon dadi wah anapa mbian mun maurib balas dendam keng lebur kak buluan embian ni kata daripada apa kebahasaan ni mari ni tergi walanjeng ngomor suasana bahasaan ni kepada Rabu lebur nyenengi anak apa buluan embian ni ke ibadah nyaman anak apa perwaan lapar apa orang ni ngomong perwaan lapar nyaman kak ibadah tenang ibadah nyaman nafsu tak patete ki nama buntat jak embian kun saya beker mak itu mikir apa embian ni ke kun saya beker bila bahasaan ni ke kun situ keburu kamu urip mau urip saya kekerok ada ngolewan saya mikir mau urip saya kekerok mau urip tak gelem datang kau niin bah kenapa ngabuburit
nyari malam. Wan di luar kewasaan tak ada. Ni kewasaan ni wah nyari malam. Allah, betul sih tak mati ke kerong. Mun mau urip ke kerong, betul sih tak mati ke kerong. Kenapa? Adzan Isya. Kenapa bila lah adzan Isya? Biar bakir pikiran boleh. La tarawih boleh. Hai bitong benbian oleh malam berapa lah tarawih. Aduh. Malam 15 lagi abis dari bitong boleh. Lem selekor semangat boleh. Kenapa? Berdasar api pun kau ajar. Jadi kawan aku. Guluan panjenengan mun tak sampai beknal pe. Napa sih yang telagin guluan panjenengan? Ibadah. Juga tak sampurna guluan panjenengan. Ayo guluan panjenengan. Metajem secara hubungan kak dinto bara rabu. Guluan panjenengan. Lebat pasera. Lebat kekasih si paling eka cinta sarang Allah. Pasera. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jek pondeng Madura lambak bara rabu andik peribahasa luar biasa. Palebur peknal pek ka orang tokang tegeng parfum. Abaan maketa parfum bekal miloro omah. Cek bulebur peknal pek ka orang tokang sedot WC. Abaan make parfuman pakun milo baceng lah. Ini ternyata peribahasa Madura ini luar biasa. Artinya apa? Guluan panjenengan palebur ka orang tokang tegeng parfum. Abak maketa parfuman miloro omah. Artinya guluan panjenengan ni ka palebur apolong ban orang setu berat juga Allah. Apolong ban orang sikus bagus. Abak maketa bagus dibudin bahkan norok bagus. Jak boleh pur peknal pek ke orang-orang si tak bagus. Karena apa kak dinto bara rabu takok pahta norok ke kelakon. Tapi jak jauh. Pola orang kak dinto dibudin bah tobat. Tabareng ben hidayana Allah dibudin bah atobat dibudin bah jadi orang si husnul khatimah. Agak tege olil as'ad kak dinto bara rabu macek ke solawat naria kak dinto bara rabu. Beliau kak dinto merangkul. Ya Khalil As'ad kat dinto bara rabu bila bersolawat narian beliau kat dinto merangkul. Benibah gun orang sejat lakan lakus bagus. Maki saya bagian saya kus tak bagus. Bolong men beliau. Rako men beliau. Bolong men beliau. Dibudin bah norok solawat. Ya betul norok solawat. On laut. Dibudin bah auba. Dibudin bah pojong. Dibudin bah puasa. Dia bah auba. Pola bah terbareng ben hidayana Allah. Dibudin bah jadi orang sehusnul khatimah. Angkat guluan bian sengak sekali lagi tak langkong. Palebur ala kau bagus tapi aba arsa lebih bagus daripada orang lain ni kata Allah. Jadi palebur kekelakuan bagus. Rabbuk mun kelakuan bagus. Tapi aba arsa lebih bagus daripada orang lain ni kata Allah. Kenapa? Karena aba kan arsa lebih bagus daripada orang lain. Ni kasih kocak penyakit. Mun ka urusan kebagusan rapo. Mun panlo guluan bian ngada. Bade solawat nariaan guluan bian ngada. Ni ka samangken anggotana satu singki ke. Satu selangko. Mun bah ingat ni ka bah bolong kapi ni ka. Deremo bah lebur bah macam. Solawat naria bah long-bolong benigun bangaji na molon seful. Benigun milat molon seful. Ni ka wah bian bah istiqomah. Bian bah terketuk. Bah tabareng ben hidayana Allah. Paringin eti ban Allah. Tabareng bahmbian bah lebur mau salawat naria. Nganggembon apa sakre intinya. Aku isakka. Iki beda sakre no ya kan. Anu bitong no kak, aku isakka. Pak ibu pak ratos pak bolong pak wahyi bagi. Bian bah montut beda egi bagi. Keng baca kak. Jareng kateng bakun rok tanorok no. Selain boran namare dimbian bolan ki banyak pak hese penyakit kepi. Baca. Jangan sampai offset. Kadang makin ni ke bara rabu banyak offset antara kebik na bibir ben potan na tasbih na banyak tak pada. Kak dinto akabbi oleh telokale, potan na la oleh sepolokale. Ni kan offsetnya man. Jadi jangan embian sing oleh manfaat tu. Abu masa tak tero guluan bian baku laku apolong ning surga na Allah. Iki napa punten? Nah, ajak pun zakatja deh gigi ya. Zakatja. Enten zakatja tak kira ambit ya. Ni kemanfaat dia. Ni kemanfaat kata boton dia, kata botran dia. Tabotran dia ni bahwa insyaallah bakal jadi orang yang mulia juga. Anapa gula mak bengan motor zakat dito. Wa barakatu mulazamati salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam talhaqu bil waladi wa bil waladil waladi.
Adapun barokahnya orang yang seistiqomah mau salawat, lebur mau salawat, senang mau salawat, kak dinto barokahna bakal toron kanak potona bakal jadi orang mulja, bahkan benikun nak potona semulja sampai ke keturunan selanjutnya kak dinto insyaallah bakal jadi orang mulja sareng Allah. Apa tak terom yang nanti keturunan bagus. Oh, mungkin guluan bian menireng berat juga Allah. Wala bahan di nak foto bagus. Ingin apa bunda? Bian bahan di keturunan bagus. Jek pon si Mutawalli Asy'arawi. Nikmat ni kepada empat. Saya kocak nikmat ni kepada empat. Tung, nikmat si paling rendah ni kayak kocak harta dunia. Jadi dunia ni kan si paling rendah. Ni kan nikmat dunia ni kan nikmat si paling rendah. Nikmat si paling tinggi ni kan guluan panjenengan kesehatan. Enggak makin guluban panjenengan paringin sehat ni nikmat si paling tekian bantun dunya. Nikmat si paling sempurna engki gak dinto adalah akeduan nak foto soleha. Dak ada hubungan ambian mubah di nak foto bagus. Mulja nak foto nah. Waktu cireng berat juga Allah. Tak usah neng akhirat Pak, Bu. Guluban ambian neng dunya bayi mun andi nak foto bagus, guluban ambian hubungan luar biasa. Celep dalam hati luar biasa. Engki napa punta? Beri na contoh bi gula. Pada ban embian putra nak sekolah madrasah, bade kak dintoh sekolah madrasah. Ni kemun pah bada imtihanan, bada haflatul imtihan, pah tepak ka dalam pembagian ranking atau malam pembagian bintang pelajar. Pah ternyata ban MC na kak dintoh wararabu pah panggil siapa bintang pelajarnya. Panggil ban MC na. Pagi paling leng proses. Pangitek makin dia. Siapakah dia? Dia adalah ngitek. Tepak katang di yo. Kemun ngalak kang ko acorak jauh. Ya pola ngalak ke selajen nah. Jangan bapak magi arokok ngitek du ya Allah. Tepak katang di. Ya Rabbi imbian tero pada ngening bintang pelajar. Pahim sini waki inget-inget abi. Dia terlahir dalam satu tempat yang sangat sejuk. Ya negeri aling-ling ki abu isi. Alhamdulillah sampai semakin matur ini tak sejuk. Panas pada wan makin. Dia terlahir dalam satu keluarga yang sangat harmonis. Apan benembun atau karma lolah. Wahai panggil, dia adalah pangetek makin biar. Dia atau Pak Edimbian putra dari pasangan bapak dan ibu atau Pak Edimbian dari bunga dari seneng embian si ajung kada Allah ranyi enggak tangan anak sampai itu lewen selain anan been enggak iya muntah ngalakan kok ngalak ke siapa ya lawan ada prestasi aja ring dia ada ada prestasi pengakuan tangan anak ngemon pada pelanggaran saya kikirin guru nih padahal saya melerot di nembia bukan jak ring madrasah sekolahan ni kepada rabu pesantren ni ke bengkel masjid jadikan di rumah adalah tak pati sepak wahai sabak ke madrasah tak pati sepak sabak ke sekolahan online nyaman ni becek tak ning pah potol sekalian potong bah abu jak mangken coba bah potol sekalian bah becek sekalian bah dibudin apa jak kon potran ambuah nengi pesantren ambuah sekolahan ambuah ada apa jong ketat geluh guru na akikiran makin ni kan makanya pada kurikulum merdeka. Ya gula sambil aku liyo. Gula kan bak telat ki aku liyo gula lanjut lagi sambung doa S2. Okey jadi kak. Ya gula ngambil saki panjenengan po gi lebur nyari ilmu. Jadi gula mumpung gi pada kesempatan. Wah, mumpung gi pada kesempatan gi paringin kesehatan. Jadi gula berangkat dari kampus asalenan sekejap ngampungan solat nang aing panas langsung berangkat ke kantor. Pambian tanya, leso ke? Leso. Payah ke? Payah. Ke mak pakai bakun ajunan. Ya mumpung berdering ngonceng. Mumpung ya.
Jalan repot kita bila. Okey. Wah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ni kawan anak buai panggil mata mak kotoran bian bunga seneng. Ni kegi neng dunya. Dek remah membah neng akhirat mata mak kotoran bian. Potran bian batu ti orang berat juga Allah mungkin guluan panjenengan benireng berat juga Allah. Potrana andi pangkat seluar biasa. Potrana andi pangkat kemuliaan luar biasa. Kemudian potra kak dinto selamat. Mungkin sekali lagi guluan panjenengan mungkin tak selamat. Dibudin anak kak dinto rahmatot. Ya Rab, abdi negak dinto tak masuk agak swarga kecuali reng sepo abdi negak dinto ipa masuk kada ke swarga na ajunan. Barokah na apa kak? Andi nak foto bagus. Andi nak foto mulja. Ni kawara rabu. Asa guluan bian bah tak terong. Ya mungkin salah lah abak lah ingat nikah. Pola bah andi nak foto kotoronan bah teti orang kus bagus kape. Ambian mator. Mon dari ka abdi na buan kareng sepo na buan katas atas acara tak mungkin. Kak, mon la Allah kadung kasokan. Iki na babuntan. Mon la Allah kadung kasokan. Guluan bian ni kawara rabu tak bisa bantah. Kasokan Allah mbah. Mulai kasokanin mon Allah. Dek remah guluan panjenengan kotu asyokor alhamdulillah manter tepak akan nak foto guluan biar caranya dek remah gini solawat kan rezeki solawat nah boleh bah mau solawat nari wah halong bolong ni manter ki baringnya kesehatan man Allah sejak poning Madura lambak kak orang ni kemontro selamat ya kotu neku 4 jimat ya nah waan jimat ya terang lagi ni ke paham lagi orang ni kemontro selamat jimat ni ke berdempak nah bang tung pabanyaknya on selamat dua ajalan selamat telok cekut sekut nget kasih andi selamat empat mun andi pc amat selamat enggak tenang gua jadi untuk selamat selamat mangga doa eki jay abdi na pernah tabangki pada orang bila yosmios je pon doa na je pon jak matur je abdi na tak apal doa safar keng abdi na bila yosmios andi doa sama selamat lah kati wan apa kan ada doa ni ke gampang jangan pak tak ada apa jangan embuk tak apa bi rahmatika ya arhamar rahim gula bah mikir ya mata selamat tu ci acimat apa benembuk dalil apa ridallah fi ridal walidain ridal Allah ni ka badan negeri ridho neng sepo dua mula jangan pak tak ada apa jangan embuk tak apa tak kira badan apa tak jadi artinya selamat mula buntok selamat kan pasti selamat makan biar mun di anak tulinya main selamat siapa labu selamat benih selamat lambu siapa labu selamat apa gelak saya peraan siapa selamat makan selamat mula Allah Niki, ini, wadang batu ini kakak luar biasa kak, gula mangki gini kak, jadi montro selamat, jadi jimat tu luar biasa, wah Madura dilawan ya, jadi andi jimat dengan batu ini, makanya saya kena Khalil Timin kak Dinta Wararabu kan pernah nyerat, mim cek raja, saya kena Khalil Bengkala nyerat mim je, mim, tabuna beliau, mim ria telok tempat sebarokah telok tempat seselamat, pakai serat pun beliau. Al-Makkatul Mukarramah Mekah. Mim saya nomor 2 isyarat ban beliau Al-Madinatul Munawwarah Madinah. Mim saya nomor 3 isyarat ban beliau Al-Manduratul Mubarakah Mathura. Jadi telok tempat ni kan saya selamat kamaan Mekah, Madinah, Mathura. Mekah, Madinah, Mathura. Mekah, Madinah ni kan saya tempat barakah. Mathura barakah. Selamat. Badan apa? Selamat. Ingat di barin kan? Walaupun bian beberapa tahun yang lalu, japok pandemi COVID-19 kan alhamdulillah iki waringin selamat ban Allah. Ni kare-kare terki sehat ban Allah. Oh selamat kan. Enten selamat. Ning Mathura ni kan selamat kunci di situ. Kenapa? Kal cengkak. Jadi mana mau menireng Mathura? Bada tolesan dilarang kencing di sini ngersep pak. Ya tanya lagi, mak kami kantom bian nom, dia ada tulis nah dilarang kencing di sini, kan di sini, engkau kan di sana. Aduh, gula pernah nyambi ustad, sambil ajar itu sekejap. Gula pernah abang tak ustad jompok,
bak tahu umur bi kuna. Jak magi tak tahu bahasa Arab. Bisa doa kasih. Melihat telur wah tak tahu bahasa Arab. Tak ring makomo. Tanya kiwan yang Arab. Istibqa. Tak ring paham makomo. Melihat telur wah tak tahu bahasa Arab. Pah mature campur Arab. Alladzi yakhruju min duburi kokotat. Tak ring mendengar apa yang laki telur. Isyada. Aywa. Ada hal atau bahasa Arab ini kita. Japo alladzi yakhruju min duburi kokotak. Mak ontong telur saya keluar mau mata ke situ. Dak reng beda dua saya keluar. Beda telur iya situ. Jadi anu ka gulai-gulai kak roja engki kak ruang engki jadi begini. Jadi artinya ini luar biasa. Bon, tung. Napa? Pabanyak nyoon selamat. Pernyoonan terus aki. Ya, solawat nadia ni kabar kombolan terus aki. Pernyoonan, pengajian ni terus aki. Ni kan nyaman minta pernyoonan kak. Uluban panjenengan pada nyoon kak Allah manter sedajan kak dinto pada berselamat. Ya wala wah ngoleh syafaat. Yang kuliah yakin, korgi ni kan terus aki insyaallah uluban panjenengan ku laku tolong ben Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ni kabar Rabu timine paringin pamiliannya. Huyirtu baina syafaati wa baina ayyadkhula nisfu ummatil jannah. Sengkok dia beri pemilihan di antara dua macam pilihan. Tung tang umat dia selamat separuh masuk surga. Separuh nasib pada temu. Dua engkau dia beri fasilitas syafaat. Maka fakhtartu syafaat engkau dia lebih milih syafaat. Apa sebab? Li'annaha karena sa'ungkuna syafaat sabuna Nabi a'ammu wa akfa lebih umum dan lebih menjamin. Kemudian Nabi Muhammad ni wahdabu kalaban tegas. Atarawnaha lil muttaqin. Apa menganggap bahawa tang syafaat tang pertolongan Nabi kok kuni bagi ke orang-orang seatakwa malala. La, enggak. Tang syafaat tang pertolongan Nabi kok ku laku isdiaaki lil mutnibin al khata'in al mutalawwitin. Biko isdiaaki ka angkui umat-umat zengkok sejeraja dosa bentang umat-umat sebanyak salah. Arwah bingkok ku laku saya tolong. Jadi mengolatin dari hadis kak dinto wara Rabu insyaallah bulawan panjenengan kak dinto ki bekali selamat kabeh. Tolong ben Nabi Muhammad ngale syafaat Nabi Muhammad. Ya keng sengok le syafaat ni ke raja dosa, raja salah tapi ki abali dek keanjunan epon Allah. Artinya ki nyon tobat dek keanjunan epon Allah. Korki abali ka Allah nyon sabara dak kanjunan pun Allah atobat dak kanjunan pun Allah fayataqabbalullahu taubatahum ki bakal terima taubat sareng Allah maka kuluban panjenengan sejajan bakal selamat kabeh amin. Pernyoonan tersaki selamat deng Madura ni ka paling lebur ka pernyoonan ka andi disekeh atas syakuran ingat makin ni kan tasyakuran eston milad bahasa keren ulang tahun. Dan ulang tahun milad berarti lah lewat tahun ni kawan. Atas syakuran ni kah. Baringin nikmat alhamdulillah kak majlis kak dinto, solawat kak dinto, barokah kak dinto, ampun ajalan selama pak tahun. Syakuran. Ning Madura ni kelebur kak amat selamat. Kamat tak toman amat selamat mun ning Madura. Pernyoonan doa mbian olati pengajian luar biasa. Pernyoonan majlis ni kan luar biasa. Sampai andi nikmat sekecil apapun nikmatnya syukur. Gula pan namirang kabar yang sepo kak dinto senior. Mun gula kan jompo ni ka beda dua, beda senior, beda junior. Jadi senior ni ka lambak pernah onjangan beda orang ngebur pah keluar aing, ngebur keluar aing mina bita kalip ilang sarnya. Sarongki ngebur keluar aing pas asok koran atau syakuran pah naggo ngaji gara-gara apa? Ngebur wah keluar air. Jadi pengaji na dalam rangka tasyakuran ngebur. Bade boleh pada kaunjangan je mon. Je ring sering cerita katan gula. Kok pada kaunjangan lamba tasyakuran pada orang andi nikmat. Biko ita yakin. Nah apa nikmat dah? Alhamdulillah paringin taka hajat ngomongin sepeda. Akes ngeredit. Pengaji nah engki kak dinta tasyakurna. Nya anjak saking buka bocor tak ringet kes kak itu yang dari lebu nata sakuran lihat ke mana rabu sabti nak mulia gini ke mana rabu jadi banyak pernyoonan dua ajalan selamat napa jalan ke selamat kula emot dalam situng ayat
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi sekocak orang-orang al-faizun, orang-orang kak dinto para rabu sebunga al-faizun, kak dinto para rabu siapa? Orang-orang yang selamat kak dinto al-faizun, orang-orang yang sebunga kak dinto basera, orang-orang kak dinto para rabu alladzina amanu, orang-orang seiman. Pasera orang iman, pasera orang Islam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang selesan selamat, tanang selamat, tak pernah nyakiin ke orang lah. Ini orang Islam. Jadi guluan dian nang ijalan selamat, montoro jadi orang selamat. Napa caranya? Lesan selamat, tanang selamat, tak pernah nyakiin ke orang lah. Mun kan nikah gula tak kebeter kan? Nikah sih kau tu kebeter. Mun ka muslimin tak kebeter. Sehingga batin nikah ke kaum muslimah. Anapa? Ini berak nih ya. Halo. Kan mulai gelak saya enger benih nikah. Nikah. Mun kan nikah aman. Nikah tak kira abu tebu sebenting korki rokok ki ibadah. Mun rokok sepak nikah tak kira kuliah. Buru lah tak ada atau lewat. Sasaran selanjutnya di masih kini ngambongin. Ada bu, kok terong ngambong kan? Iya tak apa. Kita waduh kan merek kedimban. Duh mak caca merek kan sepenting ngepul. Ya, ini aman ini. Ring laki ini kan cuek bila mare-mare, bener? Coba ring laki ini kan cuek kak. Tanya kita tang di maka malau cokop pun nol kes ring laki. Bila mare-mare, cokop. Pada man nikah ni. Pada wan lapu sebedat tah ni nikah ye cop odi cabut mate ni kering laki bukan bener tanya aki aja jawab tak tanya neng kan nikah ye cop odi cabut mate bukan le salah boleh yo oneng bini ni kau ni ngak nikah kan pada wan setrikaan. Iya cop kita panas, ya jaga bentang kita panas, dan tek setengah jam poton, cabut pakun poton, begini setrikaan, wahai para setrika, wahai kan setrika, ring laki ini kan cuek kak, kesnel kesro, tang di mah malau, menikah, tang di malek. Kok datang malau kak buka tatang ke sebudin romaro kak acora la tak mati sakal kene dina lagi naro kene dina lagi aduh la tak dapat sakal siapa sih atanya tatang kena mata au bener yang lagi nyapa orang bini entan buk sapa orang buk engke mangkana biya nyi robuk cak pas kepiaki robuk nyi no anu kani seren selaki bu mari tak uban ki jengkin ibu mapa ring bini si mau uban jejak pakai ring laki pada muda bah Nabi Muhammad saya doa wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib ya Allah jauhaki amti dalam kak dinto dari pasangan-pasangan sema tombuan oban kita dapat kabaktona Nabi kak pada ring longos bandeng pelak-pak apa angkan ring laki ni halo bini nang apa tak pada lagi kak ring laki ni kak mun sabar ngadepin sifat ring bini mbian pas sabar ngadepin sifat ring bini wali kak entah nongku kak di mana ki keterangan tanbihul muqtarin wali kak jadi mbian mun sabar mbian andi bini berpengis andi bini carem akikir walala berarti mbian mun sabar ngadepin kini kah wali mbian lah lebah iya iya mbian ki oleh sekecap si bini lah oleh sejus iya apa boleh oh jauh oh toko tak nyambut sekali jangan lagi iya
Biar mentera sabar ini kan. Tolesin lam alif kan tuh. Lam alif, latina, lajaiyah, latorot. Iya. Dia lah. Boleh bian kah? Keng bian mon bahan di reng bini pah pang Latin. Kan beda dua sifat reng bini. Beda si bagus. Tokang Latin ke saya laki. Kan beda aja. Kesokan kopi na bete. Ngereng rasok na salen. Ampun kotor cuci benapcina. Ni kan berarti Latin ni. Berarti rajam ya. Rajam ya. Mon gelak wali. Mungkin rajam ya. Mon rasa baroh. Kadang akikir. Kadang pelak. Akikir boleh. Raja wali berarti ya. Oh iya raja tak raja, wali tak wali, raja wali berarti. Itu bakal lima. Allah, malah sejam lebih lah. Setengah empat. Terakhir pahammu. Apa? Makin lebur ke pengajian, kita apa jangan ngasar aja. Abang bah beni ke swarga ku laku wah rombongan ke neraka kepi de mata ring grepo. Wah gara-gara pengajian ni ke wah. Sampai kolem mak pengajian. Bah masuk waktu-waktu akhir bah. Uncang boleh boy. Cak sangat enten ke. Aku ajar jadi. Oke, yang serius mantap kita tahun datang ya. Allah alhamdulillah. Mun sampai agak aja tak ikirsah, jauh panas. Kini lepas kipas, boleh. Allah, terima kasih lepas pian kak. Berarti pian menojong, berarti sehat pian makan. Abu mau nengak makan ni kan aspan kemikil kan berarti kau tu sabak puskesmas gini kan. Berarti pian sehat, tersehat tapi. Terbawa nak tengah. Sendi otang tertuli bona tengah. Untuk tuli bisa nyerah, saya mau otang terlepas. Kau malah lembur, ibu boleh sengakan, malah kau terlupa tu kau ngeltok tu. Ya Allah, aduh, tebak, aduh ya Allah, tebak karena apa makin? Hari Kamis, belum Jumat deki sini, belum Jumat manis, tiga saya, belum Jumat manis deki. Jangan mikirin siapa ngomong lolah. Mbah, dan gula agak jaga gula. Dan mun urusan otang serai, buat serai. Pai ngak gingin jomro, wah mun gingin jomro jok manis. Du malam, kita sebu lah berdiri dah. Oleh 2 tahun tak ada apa. Esare si otang, etaki kerawana persis andi. Ilmu na kak bisa menghilang tanpa jejak. Ilmu nama lampir menghilang tanpa jejak. WA adalah temui blokir, telepon lah temu akan nomor. Allah terlancar rezeki nak api. Salawat nariyah. Gagah. Kenjak guna gini mana Allah sampai benta ke Allah. Cak gun benta mana Allah berlaku. Alako boleh. Mungkin doa mulu kan tak cukup. Cak gini kita tepukan dah. Doa alaqoh doa perseimbang. Mun bisa patah cuman kah urusan doa, urusan spiritual lah. Patah ya alaqoh wala. Gagak ibu lancar rezeki. Doa mulolo patah anda alaqoh sangka gini berarti. Bakuna doa mulolo. Pada banduan gelebun mun leker. Allahumma fajiru ya Allah. Fajiru ya Allah dia. Keng bah semil lo kan beda Sri Lanka semil sini gini. Semil bah doa beni Pajero. Napa? Tak saya Pajero ya Allah, sayan alpat ya Allah. Ya mungkin doa melolo alpat ya Allah, alpat ya Allah. Tapi surah anak kau kini tak kira oleh alpat aja lerpat. Bon. Bu lesan bu lesan. Ibu ki jaga bu. Diem dah bu. Kati bona pap cina kiai jareng tak sai kiai abdi neneng orang atar kiai COD ahli tulit apa arwah ya apa polan ke pengajian yang kui kapi apa nah arwah dia gelap
Yelah torot rejak ring romo len mele tibi alako selake alako jak ring olen tibi tak ngincam gabaan. Ya tapi jak ring romo ni asli imitasi ya dua. Siang kui imitasi. Yelah torot rak mak mikir na kaartan na orang kadunya na orang. Buat mun tak terima lang kui tibi. Enjak beni tak terima makin kun tak kuat ngabosaking. Itu ni je abas madem baan. Anu kan, yang bini kan nikah kan boleh benda dak nikah kan. Si ajeng kerenceng kan. Kibuk bener kibuk. Padahal kok kun mancing engki kok. Jak makin melewat buaan ni kamu kadungan andi gelang anyar Allah. Apa tahu lah. Kan berapa harganya jeruk? Sekilo. Saya jual pada tanda kalah pada dengan kui kiki pasangan emas. Pahai bertahun saya jual. Sekilo hak 8.000. Allah saya gelengan bah temui penyorak. Ada kuntang tanang saya gelengan emas. Terus ke gigi emas. Allahumma sholli ala Muhammad. Lesan. Cara untuk selamat lesan nikah. Tidak boleh. Banyak zikir, banyak solawat, banyak maus al-Qur. Selamat kasih. Zikir, solawat. Biar kuk. Selain yang berkumpulan solawat nariam biar kuk. Kuk mau solawat nariam. Tadi baca. Makle kaulah ajunan setaja ngak oleh kebarokana. Kaulah ajunan setaja ngak oleh ka ngomul jana ka manfaatna sehingga kaulah ajunan benih guna long bolong kat dinto tempat tapi melar muka kuk laku pada apolong ning swarga na Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa mamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin fasim bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma salli salatan sataja kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdha bihil hawaiju tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa mamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak
Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. Ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lamatil qabdatir rahmaniyah wa afdhalil khaliqatil insani wa syarafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbani wa zainil mustafaiyah sahibil qabdatil asli wal bahjatis saniyah wa rubatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'i faumin huwa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khalaqta wa razaqta wa matta wa hiyata la yumita ma suwa nafnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju bidzalika rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manjihil qawim ij'alna min khiyari ummati ij'alna min khiyari ummati ij'alna min khiyari ummati waskunna bidhaili hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wastakmil alsinatana fi matihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah Allahumma adkhilna ma'ahul jannah Allahumma adkhilna ma'ahul jannah فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sagak dintah dari abtinah malarmu kepada barokanah malarmu kepada manfaatah kurang berlebih nyo ana pangaporah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.